Poštovani gledalci, nakon kratke pauze nastavljamo dalje našu emisiju. Niški producent Oliver Paunović ovogodišnji je dobitnik Zlatne buklije za najbolju produkciju u Republici Srbiji. Za dokumentarne filmove Dule Savić, a u Londonu Muk i za Zlatibor Planina Bogova. Oliver Paunović je moj naredni gost. Dobar dan, dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Pre svega čestitke za ovaj uspeh, pretpostavljam veliko priznanje za vas. Pa jeste, mi smo se malo pretplatili na tu Zlatnu bukliju, već zadnjih nekoliko godina osvajamo divne nagrade, to je jedan od najstarijih festivala dokumentarnih filmova, traje već dosta godina u Srbiji, festival koji je najviše posećen, gde učestvuju mnoge televizije, kao što je Prva, kao što je RTS, kao što, znači, produkcijske kuće mnogi učestvuju, znači, učestvovalo je preko, koliko sam ja dobio informaciju, preko 280 i nešto ove godine. Znači, velika konkurencija je bila. Velika konkurencija je bila, tako je. I eto, žiri je izabrao dva naša filma kao dva najbolja filma za produkciju. To je film Zlatibor Planina Bogova koji smo radili, to je turistički film koji smo radili sa glumcem Nebojšom Dugalićem i koja je jedna prelepa priča o Zlatiboru, zapravo šta ljudi mogu stvarno da posete na Zlatiboru, jer uglavnom kad ljudi dođu na Zlatibor, oni dođu onaj centralni deo gde je, naravno, sada to na neki način totalno drugačije izgleda nego što je nekada bilo. Sada tu postoje naravno zgrade, restorani, hoteli i tako dalje. Ali Zlatibor nije samo taj centralni deo, nego ima mnogo toga što još da se vidi. Tako da smo uradili jednu fenomenalnu priču. To nije klasičan dokumentarac, to je dokumentarno igrani film sa glumcima Užičkog narodnog pozorišta koji su napravili te igrane scene. Tako da je to jedna fenomenalna priča koju je radila niška ekipa, produkcijska ekipa, zajedno sa mnom na čelu od Bobija Rajkovića, Bojana Jovanovića, reditelja Vladimira Ristića i tako dalje. Taj film je imao svoju premijeru i prošle godine i ove godine, a ove godine ostalo još da se prikaže u Beogradu, tako da, eto, puni bioskopske sale, pojavljuje se na raznim festivalima dokumentarnih filma, a na festivalu u Vrnđi je također svoje prvo mesto kao najbolji turistički film. Što se tiče Duleta Savića, Duletu Saviću nemam što mnogo da pričam, legenda jugoslovenskog fudbala, legenda Crvene zvezde, čovek koji ima svoju harizmu, tako da učestvuje i na filmu i u seriji, jednostavno ja ga zovem kontraverzna ličnost i zato je on meni bio interesantan da radim film. Kako je došlo do toga da sa njim... Pa uglavnom ja sam neko ko daje te ideje da radimo filmove, znajući da Dule Savić je ušao u neke ozbiljne godine, da eto 70 godina ima, i znajući da je uvek bio svoj i da je uvek držao do sebe, to jest uvek se razlikovao od drugih ljudi, drugih fudbalera, zato što ga je sve interesovalo, nije ga interesovao samo fudbal, nego je ostao politički živ, da tako kažem, pod znacima navoda, mislim politički, pojavljuje se i dan danas u emisijama, na razne teme, nije samo tema fudbal i tako dalje. Tako da sam, gledajući tu njegovu aktivnost i to da nije zaboravljen, želeo da se setimo opet one priče o Duletu Saviću, a to je da je u vremenu Josipa Broza Tita jedino se skandiralo i Duletu Saviću, ona pesma Dule Savić, ali tako. Tako da smo napravili film, a u Londonu Muk, jer je on zapravo u Londonu u 91. minutu dao taj gol koji je odveo Zvezdu dalje i to je jedan od golova koji je ostala upečatljiva u njegovoj fudbalskoj istoriji i naravno koja je na neki način proslavila njega i koji je bio jedan od najboljih golgetera Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije. Dule Savić je naša legenda, u tom filmu učestvuju sve žive legende, prijatelji Duleta Savića, zapravo oni ljudi koji mogu da pričaju o Duletu Saviću. Od Emira Kusturice, tu je naravno Peca Popović, znači legende fudbala kao što je Džaja, kao što je Pižon, legende Partizana kao što je Bjeković, znači nisu samo zvezdaši, jer zapravo mi smo film pravili edukativnog karaktera na neki način gde smo zapravo prikazali da oni jesu bili rivali na terenu, Partizan i Zvezda, ali nakon utakmice oni su bili najbolji prijatelji. Veoma zanimljiva priča i doslovce smo želeli da prikažemo da taj rivalitet na terenu nije se preneo kasnije na ulici, jer Dule Savić te protivnike koji imao na terenu i koji su mu cepali dres i vukli na sve strane nisu posle utakmice nastavili te nervozne teme, nego su na neki način oni posle utakmice završavali uglavnom u kafani, druženje i tako. Tako da je to jedna fenomenalna priča i ja sam veoma ponosan i srećan što je jedna niška produkcija
uspela da 2 filma iznedri, koji su postali fenomenalni filmovi. Taj film o Duletu Saviću, evo, imao je veliku beogradsku premijeru sa preko 1500 gledalaca u MTS dvorani u Beogradu. Pre nekoliko dana smo se vratili iz Izbruka, iz Austrije, gde smo takođe imali za dijasporu premijeru filma, gde smo Dule i ja bili prisutni i stvarno 3 dana proveli u društvu naše srpske braće u Innsbrucku. Onda i ne čudi ova nagrada Zlatna buklija. Tako je. Sutra tako je dodela nagrada u Velikoj Plani. Jeste, sutra od 20 časova u Velikoj Plani, to je njihova sala kulturnog centra. Otprilike uvek je svake godine puna ta sala, to je jedan od najjačih, rekao sam, festivala dokumentarnih filmova, Zlatna buklija. Otprilike bude negde preko 1000 i nešto ljudi u toj sali. Osim mene koji ću dobiti tu nagradu Zlatna buklija za najbolju produkciju u Republici Srbiji, nagradu će dobiti sam Dule Savić. To je nagrada za životno delo od festivala tog dokumentarnog filma. Otkud ljubav prema produkciji vaša? Kad je to počelo? Više ljubav prema dokumentarnim filmovima. Pa eto, sa nekom mojom idejom kada sam krenuo 2014. godine da se bavim, kad je moj prvi film izašao, zapravo ja sam ga radio 2012. godine, to je na osnovu knjige Moj sit i moj Niš, koju je pravio moj kolega Milivoj Jovanović, koji je u slučaju sad u penziji, gospodin koji je to dizajnirao i napravio jednu priču kako Niš izgleda kao fotomonografije. I ja gledajući tu knjigu koju je on radio zajedno sa mnom, zajedno smo napravili tu priču oko te knjige, ja sam došao na ideju da tu knjigu pretočimo u film i da napravimo jedan dokumentarac. I uradili jedan dokumentarac koji je 2014. godine bio prikazan premijerno na filmskim susretima u Nišu. I nakon toga se stvorila ideja da zapravo počnem da pišem istoriju kroz dokumentarne filmove o poznatim Nišlijama, pre svega, pošto sam ja rođeni Nišlija i želim da pravim priču o mojim Nišlijama, ali i o ex-ju ličnostima. Tako da, eto, iznedrio sam nekoliko prelepih filmova o Nišlijama, kao što je Desko Stanojević glumac, kao što je Dragan Pantelić, golman fudbalskog kluba Radničkog i reprezentacije Jugoslavije, kao što je grupa Lutovića srca, kao što je priča o Hipi dolini, o Čokaliji. Jednostavno, to su teme koje pre svega su interesovale mene. Onda sam želeo da buduće pokolenja ne zaborave te ličnosti, jer su to velike Nišlije pre svega. A onda sam radio filmove i o Tomi Zdravkoviću, to je Toma koji imao veliku i zapaženu ulogu kao dokumentarac. Tada se izrodila ona ideja i slogan naše produkcije u dokumentarnim filmovima Istina, jer to je rekla zapravo žena Tome Zdravkovića kada je gledala premijerno taj film. Ona je rekla: svaka čast, uradili ste pravu stvar, ovo je istina. I mi smo onda uzeli da naš slogan bude u dokumentarnim filmovima Istina, jer zapravo stvarno pričamo o životima nekih ljudi. I naravno film o Zoranu Radmiloviću. Evo sad radimo nekoliko dobrih projekata, nekoliko dobrih filmova. Ja sam veoma ponosan što će ove godine na filmskim susretima u Nišu biti prikazan premijerno film o Bilji Krstić, o našoj Nišlijki, koja peva jednu posebnu vrstu muzike. I u tom filmu učestvuju velikani naše muzičke scene, počev od Bijele, počev od Bajage, onda Vlatka Stefanovskog i tako dalje. Što se tiče nekih drugih planova i projekata, ja ove godine završavam i film o velikoj rukometnoj niškoj legendi i jugoslovenskoj legendi Zoranu Tuti Živkoviću, čoveku koji je uzeo najviše priznanja u rukometu, osvojio nekoliko svetskih prvenstava u rukometu i kao igrač i kao trener, olimpijske igre i evropska prvenstva, legenda naša jugoslovenskog rukometa koji sada ima čovek 80 godina, koji dan danas može da nam ispriča jednu fenomenalnu priču kada je železničar harao Evropom i dok je on bio naravno u želji i kada je Jugoslavija, to jest naša Srbija, imala jednog dobrog predstavnika, naravno tada je bila Jugoslavija kada je on tu ekipu trenirao. Kada možemo da očekujemo taj film? Taj film će takođe biti ove godine prikazan na festivalu sportskog filma na Zlatiboru, avgusta meseca. Nakon toga će dobiti svoju premijeru u bioskopima širom Srbije, pre svega premijera u Nišu, Beogradu, Novom Sadu. Nakon toga, naravno, distribucija određuje gde će film još ići. Naravno, na ostale festivale dokumentarnih filmova će se takođe prikazati. Takođe radimo film o velikom niškom glumcu, i srpskom glumcu, jugoslovenskom glumcu, Mlađi Nedeljkoviću,
Taj film radimo u dogovoru sa njegovim sinom Borkom Nedeljkovićem. To je isto jedna prelepa priča, glumac Niškog narodnog pozorišta, glumac mnogih filmova i serija, nama poznat iz serije Vruć vetar, gde je imala ona replika koja budala ovo uradila, onda se javi Mlađa Javato i tako dalje, i tako dalje. Mnogo lepih tema, mnogo lepih priča. Ja sam ponosan što radim i još jedan film i taj film bi trebao sledeće godine da bude premijerno prikazan. To je film o doktoru Miodragu Laziću. Ratni hirurg. Sledeće godine taj film, on je već ušao u produkciji, već se snima. I to je film o legendi, znači čoveku koji sledeće godine, eto da je živ, napunio bi 70 godina i da umro je, znači tako što sledeće godine se pada 5 godina kako je umro, tako da na neki jubilej njegovog rođenja i njegove smrti pravimo taj film i taj film se snima na Palama, Republici Srpskoj, znači istočno Sarajevo, Ilidža, Brčko, Banja Luka, ovde u Nišu sa porodicom. Tako da, eto, taj film o legendi našoj, o čoveku koji je spasio mnoge živote i u tom filmu ćemo na neki način njega vratiti u život. Dakle, mnogo se radi, mnogo je priča, mnogo inspiracije, mnogo inspiracije, ili tako? Kada pričamo o produkciji, samoj produkciji, pored toga što je uživanje, pretpostavljam da je to i veliki izazov. Kako to zapravo izgleda baviti se tim poslom? Pa, ajde, ja ću malo simbolično. Ja tako spavam ili ne spavam, pa onda se setim i dođem na ideju da treba da se uradi neki film o nekoj poznatoj ličnosti, pa onda čprkam o toj ličnosti, istražujem njegovu porodicu. Uglavnom, kažem, dođem na tu ideju ja i onda sedem sa produkcijom i napravimo prvo, svaki film ima svoje troškove, napravimo budžet filma, da vidimo šta i kako, gde ćemo ga snimati, da li u Nišu, Beogradu, gde god. Napravimo ekipu koja će raditi na filmu, jer uglavnom film mora da ima scenaristu, mora da ima reditelja, mora da ima kamermana, montažera, ako je igrani film mora da ima više kamera, glumca, ako je naravno, eto, na primjer, film o Zlatiboru je morao Nebojša Dugalić da se pojavi kao narator glumac, koji je to fenomenalno odradio. Tako da, u zavisnosti od toga mi napravimo jednu knjigu snimanja i krenemo u produkciju. I onda kad završimo snimanje, onda ide postprodukcija, ulazimo u studio, montaža. Uglavnom imamo svi iskustva u celoj toj priči, to je stvarno ekipa koja radi godinama zajedno i eto, iznedrili smo nekoliko lepih dokumentarnih filmova i zapravo ja mislim da pišemo neku istoriju time, jer ja se više puta šalim i spomenem Stevana Sremca, o kome također radim film. Moram i to da kažem. Još jedan film. Spomenem Stevana Sremca, on je to zapisivao, a mi eto to radimo kroz dokumentarne filmove. Sledeće godine 170 godina od rođenja Stevana Sremca i pošto se Stevan Sremac rodio u Senti, a živeo i radio mnogo godina u Nišu, umro u Sokobanji, mi smo gledali da spojimo te tri opštine i da zapravo sledeće godine napravimo taj dokumentarno igrani film o Stevanu Sremcu, jer jeste 170 godina od rođenja Stevana Sremca i da na neki način to obeležimo i da zapišemo. Eto, to je ideja te priče zašto želimo i da uradimo taj film o Stevanu Sremcu i imamo podršku tih opština da na neki način taj film sledeće godine ugleda svetlost dana. Ako pričamo o niškoj produkciji kao u Nišu, pretpostavljam da je budućnost svetlo. Što se tiče naše produkcije, City grupe, mi se trudimo da se fokusiramo na produkciju dokumentarnih filmova. Zato smo i napravili sajt dokumentarac.rs gde ljudi mogu naravno da mnogo više saznaju o onome šta mi radimo i to nam je pre svega ideja i cilj. Ja ne znam da li ću se možda jednog dana usuditi da možda uradim neki niški igrani film, ali ako se i usudim da uradim, jer je to veoma skupa igračka praviti igrane filmove, ako se i usudim da radim, naravno volio bi da stane grad iza mene i da stane možda Filmski centar Srbije, kako god, jer taj film bi pravio isključivo sa niškim glumcima. Mislim da su naši niški glumci zapostavljeni što se tiče igranih filmova, serija, imamo veoma kvalitetne glumce, počev, ne znam, od Ivane Nedović, Miroljuba Nedovića, Rikija, Miroslava Jovića, Jasminka Hodžić, puno stvarno kvalitetnih glumaca i ja mislim da ti ljudi zaslužuju da se pojave i na nacionalnoj televiziji, kroz razne serije, kroz razne filmove, a i da se pojave negde u nekoj priči kao glavni glumci, jer stvarno naš južački humor je mnogo drugačiji od svih ostalih.
Slažem se. Tako da mi, eto, zaslužujemo da budemo negde u vrhu tih. A imali smo fenomenalne glumce koji su, nažalost, više nisu među nama, kao što je Desimir Stanojević, koji je otišao za Beograd i napravio svoju neku karijeru. On je čak 2 mjuzikla doveo u Nišu. To je mjuzikl Život, to je mjuzikl Cigani letu u nebo i još jedan mjuzikl, eto, blokirao mi mozak, u svakom slučaju 2 mjuzikla, Violinista na krovu, tako je, Violinista na krovu, 2 mjuzikla koje su stvarno fenomenalna. Sad, mi naravno radimo dalje, imali smo tu skoro jedan mjuzikl niški, prvi put u Nišu Nišlija je režirao odavde iz Niškog narodnog pozorišta, jer je to zapravo Desko režirao kao glumac pozorišta na Terazijama. Evo, za sam kraj našeg razgovora, ovi filmovi za koje ste dobili nagrade, mogu li negde se pogledaju? Ko bi želao? Filmovi o Duletu Saviću i o Zlatiboru Planina Bogova, za sada distribucija raspolaže filmovima i ti filmovi dok ne završe svoje te neke turneje po Srbiji i van Srbije ne mogu se gledati nigde. Nakon toga mi ćemo te filmove dati, mislim da smo napravili dogovor sa Prvom televizijom za nacionalnu premijeru, a nakon toga dobit će sve televizije, među ostalom i Kopernikus, tako da, ali mora prvo da se odradi samo kako treba, da po planu i programu, da se završi ta turneja i onda nakon toga, naravno, meni je želja da se što više ti filmovi ispuštaju, da ljudi zapravo vide šta zapravo mi radimo. Gospodine Paunoviću, hvala vam na ovom razgovoru, još jednom čestitke za ovu nagradu i sutra tako dodela. Hvala vam puno, hvala vam na podršci i eto, bit će prilike da se opet družimo. Naravno, tu smo uvek.